Začenja se 28-urni dobrodelni maraton Denisa Avdićova. Vse ministrice in ministri vlade Republike Slovenije takoj poslate SMS. Daj mi poljubati vrnega nazaj. A zna to ponašati en drugega? Okej, folk, jaz vem, da... Fanti smo prisanka se, šusti za ovinka. Prinesla sem mandarine. Bravo. Ker sem direkt iz Nuhalne, fantek bo, čist sem happy. Ko da smo bratje in šarana, jeka da bum. Čestitam za sinčka. Hvala. Tako se ta prav oče, ne treba delati otroke. O, ne. Radi delimo srečo za vse ljudi. In dobro delajo za Slovenijo. Ružica si bila, jedna v mom srcu. My heart is tika taka forever. Slovenska Bistrica, oh my god. Kar neki. Koga briga vreme. Je ful vroče. Čisto resno, brez lika Damjan Murko, odpremo srce vsi Slovenke in Slovenci za to, da pomagamo tistim, ki so pomoči dejansko in res potrebni. Just call on me and I'll send it along with love from me to you. Jaz sem za ples. Moški sploh lahko izgubi. Nikoli, mi samo najdemo drugo pot do cilja. In zunaj pred našim studijem Godba. Ja, Mišar je z nami. Dobro jutro. Fajn je, ker se ti ne vidi, ker nisi nič drugačen, kot ponavadi. Naj res bo srečna to novo leto. Imam dovoljenje našega LPT-ja, ki bo doniral 5000 evrov, tako kot lani. 28-urni dobrodelni maraton je končan. Naša urednica Katja Černela je pripravljena. 299.660 evrov. Hočemo 300 ali nočemo 300. Denis. Naš programski direktor Andrej Vodušek, poznate ga kot Gargamela. Nikoli si ne bi rekel, da bo on dal tole od sebe. 500 evrov je tukaj. 300.160 evrov. Hvala in velik hvala vsem. Super ste, krasni ste. Ne bom rekel Radio 1, ampak bom rekel bravo Slovenija. Hvala Slovenija. In hvala.